Horas ketua. Halo, horas. Buaro ketua. Margaha doho. Habeahan. Hmm? Habeahan. Adong ito rumadok songoni ho. Ise. Itu baru pasar ribu. Danga ada punis aku nogon. Hah? Danga na mametton aku non. Kalau mabereng saja do. Jadi saya menulis. Jadi aku non tolu nama makkelo sa pantau do niyan. Kalau adong gudang itu rui manoton. Itu kosong nih. Ise. Baru pasar ribu. Melva pasar Danga ribu dong itu bereng. rudi. Danga dong bereng buru pasar ibu di sida ba. Dia berak pedang merdongak tuhuana. Pasar ibu itu, dis. Iya udah ba. Jadi aku nama Dang makomed bana. jadi margado amu nama. Si marmata. Si Marmata. Buasa amang boru nakkan yang si Marbuni vereng nih. Ya nggak apa-apa lah dia manggil lamang boru kan apa arti sebuah panggilan. Dang boy songo ni na martar bu amang dang boy asal mandek ko nih. Jadi mang Bah, dokot kamu natulak ko buado. Terima nggak dua jadi muna. nggak jadi masalah. Yang penting kita sopan. So pepe mang tong do adong lapatan nih. Jadi mulai jo pe Loh, manang igorai pe tulang mang boy ko na dong do lapatan nih. Arani loh, kan nih do. nggak bisa begitu. Tutur itu kan berbalik-balik. Eh, tutur bukan balik-balik amang namina na Loh, aha. berbalik-balik mamerang parhudul nadi. Ba iro memang ale ikon tatu sido alani ta joy mana amang udah amang tua tulang kan ido. Dang boy pato kesengoni. Duh, sasongo nih. Dang boy. Jadi amu na parsing malugod do teh. Ido. Oh, patut mak. Patuk mahuwar pa mo lapar sa malungon. Daang agak majok kali molo masalah pekation itu tarobbo. Oh tidak, salah kau. Sonari Bahasa. songonon. Bege. Takang boruku dua boru sinaga, oke? Ya. Amang boruku marga sinaga. Ya. Namang ngalop itoku marga sinaga. Nah. Nama ngalop pariban ka boru tulaku kadung marga sinaga. Laiku anak nina boruku mabuak boru sinaga. Jadi songot dia mi. Boy marabang, boy marlae, boy marboru. Boy marhula Mulai dia mi. songon nai dok komi membereng posisi parhudul na namanya. Ya makanya ku bilang tadi. Ido jadi ala au kan nakaning manuk kun songon dia partakas muna tu si Marun be iben namar amang buru kan. Loh, Ati buana tu tuamu nana murbu kamu na buru marbung kan tabo tu tidak. Buru purba. Ma dia dalan na imana boy maramang sonari dang boy do kosong ni. Contoh misalnya godang majohual tulang. Mau disukun bahasa martulak ko. Ate sopan, menghargai orang tua. Jadi salah songoni. mungkin Salah songoni. Beda jadi beda prinsip doa mang jadi molo songoni depan dok komuna ade dang boy paksa kan. Sonari usuk jono salah songoni. Daripada misalnya baru datang ke live-nya orang bujang 6. Daripada begitu. On makatai taring tu tarobo jadi bolo misalnya Ay, mangajarin do tarobo natuari do lahir.
Bolo masalah ilmu ya sebetulnya mang dang dang alani isi parjolo tuh. Inang molo molo taro bodo unang-unang unang ya jadi wow. Lo mau marisi. Tong apa dok mi manakin. Na do kokko do nakin ni parsimado ngud do mo ido mahuwaro pa. Ido moro parsimado ngud biasa na so unang so ngoni do kokko. Songo ni buado. Kan Nakin ido. nga hay do kokko. Biasa do malo malo Mau parsimado menjokali masalah masalah partuturan do kokko so ni kan. iya. Hah? Unang Iya. salah ho. Boharo ah. Salah do ho. Natuar do pe ho Ba asa salah. martarob bohong. Ngay jok kali ho do kokko parsimalungun majok kali martarob bo. Ba alani soko ni do uwer kamu dadang boy kan akan yang hopatak kasin marpanukko na nau satu na parjolo nakanik kan. Alani asi marbuni asa boy marawang buru tamu. Ayah hauro pa hudokon. Ati Elo mo, nahusi atik buah na buna penting niari muna sopan. manang tulang muna. Si marbun kan hidup kan boy do siya ni. Jadi mau asal hidup kon asal hijau amang buru kan agak-agak ada. Danga dong, ini penting so dia mate sopan. Itu siya do. Songo dia masongo sinak kini, dang napar si malungun namanggorao tulang. Parsamo, sirdo. Oras tulang, nasi matulak Wak ko. ubo to do lapatan ni asa. Memang asa so pa di bering jol. Asa Iya, sangat jol ma apalagi song kamu na kan. Ala kan husuk kudo kan. Alani kan itu. kan udah konek kini. Ya lo mo, nahusi na penting sopan. Nah, Dak yang alus muna suku lo nih. muna ina. Mau menurut kau apalah arti sebuah panggilan yang penting sopan itu aja. Apa yang dipermasalahkan? Oke lah, mau lo orang kental do pe amu na di sini kan. Ini dia doh lahir ho. Hmm? Ini dia lahir ho. Apa persigar do apa? Ini dia. Isi bolga mau lo hutau tu buak kui medat do. Ale lang ngau isi bolga. Oh. Mulu lahir balgai Jakarta. Jakarta. Jadi mau lo asal huta muna dia do amang. Ketongging. Jakarta dia teh muna. Di Bekasi. Oh, Bekasi nggak Jawa Barat ya emang nami. Pondok Kopi, dang perbatasan nih. Ya perbatasan Jakarta Selatan di ujung. Ini Jakarta Selatan. Mau dang apa tuh? Jakarta udah ngedokok ke Jakarta Selatan nih. Pondok Kopi Jakarta Timur nih, udah ngedokok ke Jakarta Selatan. Perbatasan udah kon Bekasi do Jakarta Selatan dan Pondok Kopi. Dia dokoko, ini dia Jakarta Selatan nih. Ngedok ke Jakarta Timur, salah Jakarta Selatan. Ripuamu do mang upabo malamat tutuhon nang perseya ho. Nggak salah ho, enggak. Pondok Kopi Jakarta Timur deh, Jonok ni Kalender, dan Jakarta Selatan. Nahu bahas nakading hudokon. Dan Pondok Kopi udokon do molo Bekasi dan Jakarta ya mang. Nggak Jawa Barat i perbatasan Jakarta Selatan iku do kan. Bekasi perbatasan Jakarta Selatan, itu nggak salah ho. Molo dang mangat tu siya mang ngabe nga. Nang, Bekasi dan perbatasan Jakarta Selatan, Bekasi perbatasan Jakarta Timur. Mengajari Jakarta doh, aku lahir Jakarta. Sobat orang gocan min. Kau tu sok kobuan tolor manuk kampung do manuk napi nadar asu pat orang moro camu. Aw sebotom mamang para Jawa Barat tuh dah jodoh tu Tangerang. Tu Jawa Tengah mengantar barang dan meduk dia. On lagi alami corona jadi dang boy mardalam mobil. Jadi saya ulang pulau salah satu yang masalah alamat. Inang, aku lahir di Jakarta, segala pelosok kuboto dia. Lahir pe hamuna Jakarta belum tentu umalu hamuna belum tentu idalani hamuna Jakarta sudah ujung satu ujung.
Inangin natuan do peho Harui Jakarta mga ho. tiap-tiap hari. Natuari do peho Jakarta baru tubuh do peho. Nga mengajari Naudok ya ko to Jakarta ama. ho. Molo libere ko siya umur, mungkin sepele do siya umur, siya usia. Ala 25 tahun do piawate. Molo libere ko siya pamatang ni baga. Molo ibu to sa sitong na lang song ni, umalu siya ko. Di Jakarta mak dari tadi aja kau bilang Bekasi perbatasan Jakarta Selatan. Hadiah dalana Bekasi perbatasan Jakarta Selatan. Hah? Sedangkan kani pedang ke Botoho. Hamu pe kan ngaritik kamu na hamu na Jakarta, tapi hamu na di Bekasi. Usuk ku tamu Bekasi Jakarta Pondok doang. Kopi Hudoko nih. Jadi Roy Dokoko Danga Bekasi dong perbatasan nakaning do Jakarta kok kamu Selatan. do. Nakaning do kok kamu do. Idi usuk kan idi mamang i Jakarta, i Bekasi Oke, limu. malau Jakarta malau Bekasi malau Jakarta malau doang. malau patakas suho. I Bekasi ya dong doja buku, i Bintara, i Pondok Kopi ya dong doja buku, i Ramangup ya dong doja buku. Malau soal kusi do. Molo i masalah jol masong kamu amang. Molo isuk kun taring tu Jakarta nak kanindang alusamu Bekasi. Molo Loh, alusiamu jabuk ko dong Bekasi ada ngusan. Molo songo alusiamu nari Bekasi mungkin nggak songo nari ngaritik songo kamu no. na alana Bekasi dan Jakarta ya mang. Udah kena ini Bekasi, boy i Bekasi, i Bintara dong. Si do tinggal lau. Salah udah kosong ini. I masong kamu na jol makras kepala. Na tapi malu kamu. Kodo na anak keras kepala, ido kokonak di Bekasi, Bekasi perbatasan Jakarta Selatan ini nak timur ke timur ke selatan jauhnya jauh jubila menjalik. Berek kamu na boy do manang daung siang Jakarta Selatan lo tembus tu Bekasi manang daung. Jala sada suku-suku kamu na suku tu publikon Jakarta Bekasi do menang daung. Bekasi Jakarta do menang daung nimu. Nahu Asal sukun, sarsari mu na. nahu dokok ko. Hadia jalan na Bekasi perbatasan Jakarta Selatan. Berek makanan lawa mu tu ujung di Jakarta Selatan mau dang tembusan laut tu Bekasi. Inang Jakarta Timur petong boyro. Bege Jakarta Selatan tembusnya itu ke Tangerang. Asa Botoho. Dang nahu Bekasi. Asa boto ombu molo Tangerang. Songoni. Bege. Molo do kokko songoni. Hatanggerang pe boy hu irian. Dang malu hamu amang jadi songono patakas no. Molo lo tu Tangerang do hamu na lewat Jakarta Barat ima Cengkareng sebotomu. Kebun jeruk. Ima lo tu Tangerang. Jupang di Tangerang Selatan manon di Laudisi. Kok bego kali. Dari Jakarta Selatan dari Kebayoran bisa itu lihat Pamulang ke Tangerang. Dan nyet tu siamu berarti bah. Nah toh hidup dang gajang permainan mulai Jakarta. Natuari lu peho mentege Jakarta ngapa Molo asa boto malu molo sian Tangerang umpar jolo do Jupang Jakarta Barat dangi. BG molo hak Kebayoran kok. Molo Tangerang lewat Jakarta Barat. Dang ala nih sianan dang ala nih sianan. Sonon suku to posisi sonari dang suku to amuna dah. Posisimu na di dia molo posisimu na di Tangerang. Lo mu Jakarta dia parjolo Jepang muna. Sonari mamereng parpeak na di. Bah, oh natuari sonari Tangerang. Tangerang mah. Nah, butuh kamu do. Songonon ibu tuamu do Bintaro. Tangerang Selatan. Dengerin. Bintaro 1, ya dengerin. Bintaro 1 aku sebagian yang ngerjain urukan tanahnya, perumahannya. Iya. Nah, Bintara sadai sih kan. Dengerin dulu. Molo tuh begitu. Dang dia molo hamoran, hamalo tuh dia masuk tuh nausuku tuh nak. Molo tuh Jakarta hamuna dia do Jepang parjolo. Otonion. Molo hadia do kita lewat. Nah. Kan begitu dah. Molo on hamuna posisi Tangerang Selatan manang di dia pe hamuna. Molo tuh Jakarta dia parjolo Jepang muna. Bego. Lewatnya lewat mana? Asa botoho. Siani pedang boya Lucio. Inangin.
Mengajari Siya doho, ni ba? mengajari masalah Jakarta huwa ho. Songoni pedang ibo to hamuna. Jadi molo songoni do to muna perjalan-jalan muna ngagajang ni muna tapi usia muna ngamatua. Empar Tori jolo do sadado pe Jepang tori muna sadado Jakarta pe ho Barat, sen Jakarta Jakarta ho. Selatan, Malang Timur. Sebutmu. Kok Jakarta Selatan, Hah? Manang Timur? Kok lari lagi ke Jakarta Timur? Lah. Maklum mamang ngamatua. Kan akan yang kon mulu siya Tangerang Selatan, Malang Bintaro, ibu posisi Bintaro, neng laut tu Jakarta. Umpar jolo do Kau Jepangon taunya muna ya, kau Jakarta taunya Barat. cuman Bintara satu, Bintara ini nangis Tangerang Selatan. Sedangkan di Tangerang nggak udah nih, Pak Berek BG, perumahan modern land, mau tahu dong perumahan modern land ini dia? Boto. Ini dia. Ngandalin wifi-nya kau live. Gimana mau apa? Susah kalau ngandalin wifi. Tolong sude akapino parni parna cari dia begeon sado aka pinopar baby dia menghina parna Alang matemi, alang. tekokko Alang. Ngai boto tabuna. bege Hamu dah na nga matu nang ngalo nganeng mate. Ele si bege jujur dah hamu na di arsa muna. bege dah idoko koison Dakku begi pinopar ni baby au pinopar ni parna oke Ah, ido buarwa. berarti menantang parna ho oke Ido buarwa. bege Upai ma bebem muna. bege sude akahamu pinopar ni parna Begi matekon, begi tekon. menantang Bege parna tekon. bana hu screenshot to Alang te alang, ocok pileton. dak level huho itu sio Dang level utur Dah. Jepang. Utantang parna boharwa. bege itantang Maka parna na alang te alang, screenshot Teki alang. Screenshot mati kundang ya, mau mal screenshot do perlu bujangin am. dak kau surman Alang screenshot te alang teki Bodat. alang teki di ocok pileton bodat. inangi dak level huho natuali Dang do level peho do na tu tam do level lu makata sebetulnya bujangin am. Na tu tam nang matian naik kuguranan, itu level lu sebetulnya baby. Taruhonai do sedangkan makata do ta alang mati alang dak ocok level di huho pileton. botoho Ocok pileton, sedangkan ocok opung muna pileton. mate dak Anda level dari jari makmur ho baby. Sopak ko makate to mang burui baby na. Maru pola sobat tu son molo tak na bersikiras do. tanggang bege dah ibege ho dah tanggang dah molo hutan tang parna mahua rupa mati si Bege. mati tol lak galda po di si mati. bege dah Mati. bege Alang mati sude pinoparni parna dako anjing masalahmu. Masalahmu. dako Agi. anjing sude aka pinoparni parna bege menantang parna bana 5 juta hana Lam ongkos karaso, lam tarida pangalahonin na tutuam. bege oke Hah? oke Dakku begi. dako na mabbe dako na suruh mabbe Api babam do makata siya nakading. Jadi jalo ma Dengar. na yung barmon. dengar bukan kau yang kusuruh kau Dakku begi. Nakading kan ita denggan do makata ni Dengar. babam saya mangututa. Saya neng emosi pambuanmu. Jadi emosi Pokoknya- jalo mo ni yung barmo sonari. pokoknya dengar. Bujanginam saripe. Alang pokoknya mati. dengar oke Teki malangi bujanginam semua dia musaripe. pinoparnya parna boru bere Bujanginam dia Oke. musaripe. Bujanginam dia musaripe. pinoparni parna boru bere Bujanginam. Kalian dengar tadi, kalau menantang Parna apa kenapa rupanya? 5 juta dari aku 5 juta dari aku untuk nangkap ini bodat Ocok pileton, ocok. oke Tabay, dang adong na berani mulu 5 juta. Lihat ko 100 juta baru berani lagi mau Jepang ya. Ulah 5 juta dang adongi. segini kau ngerti Pautiku 5 juta, 100 juta lian nimu.
adung jual mau Segini nawar kok. 20 juta dang barani apalagi 5 juta sengok kue baby. Alang mati jalan mau niumbarmu. Segini kau segini. Tahu? Anggoho persudam do nama ko malina. Iya. Amang tayo buah do puang. Bang tanggang na tapi amu na pardak udok ko parna pinopar di baby udok ko do par live on do pinopar di baby kan udok ko. Jadi Begi. mau lang kelima buah saya bobot tu parna. Tadi kau bilang, kenapa rupanya kalau nantang Parna? Kau bilang tadi gitu kan? Dengar semua ini penonton. Ba ido memang ido ala di bawah kamu parna. Jadi buaru tantang parna. Sonari memang hutantang parna songon dia pabeni parna tual. Mau Hah? bereng. Bereng-bereng. Lihat. Aw mangalian waktu dalam cakup seminggu dah. Levelan seminggu. Enggak usah banyak cerita kau babi. Kau bukan Tanda ada pinopar di baby amu. Tanda ada pinopar di baby sebutomu. Dan enggak usah molok-molok kah tuh orang markor sosmed dang level huho, dang level huho. Dang level hupa bena musodong berarti ama naso tarpareso do. Dang level Tada huho. do naso mangoli do pe naso nasuna do pipila musi baby. Busang enam dia musaribe. Dang level huho. Serius. Dang level lu matekon, ocok mapilat ton. Benar. Kau masih gembel. Kau lihat aja tuh. Gak si gembel, alang mati alang, ocok pilat ton. Lak gembel pe udang latung namuru hama lu aku lo mengajari lo baby. Aduh. Bagaimana kau mau mengalu kepintaran? Sedangkan aku aja dari kampus, sedangkan kau supir. Kau aja masih supir. Aku aja udah tambatan dari perguruan tinggi. Supir pe sebotomu, au mangendang sian hepengmu. Nang sian hepengmu, dang ngomong leno mangan, lak supir, lak apa kare pula gembel pe. Jangan sok tinggi kalau ko bang leno mangan. Jadi merua pola mabiar tu lak hamoram ni. Jadi lak mamoro mabiar tu. Sonong lihat ko manang atu. Alang mati alang biar tanah. Jadi marsubut molo mati bak polar tami manang dang. Kan dang ibak kuat rami. Bukan levelku kau. Sorry. Matu ape udah ko nama nanom bangke ni. Mangangkat bukan ape levelku kau, bukan levelku. Tagi di jol madope bujang enam dia musari pe parna. BGI, bujang enam di Hamusari pe parna. BGI. Mate. Upai ma. Borwais. Iya, BGI. Ulian waktu saminggu mulu orang kan tindak siap parna. Bang Tanggang BGI. Parna. Jok do bereng akun mon si kuli amri bebion on di Facebook grup PI bion. Lomokku. Mau lo dang tindak siap parna. Butek do gor mo nomor live au. Udah ko pino parriwai parna mu se. Dokon. Alang mati sebotom. Ada apa nih? Rivaldo mani. Songonon lah parah. Udah ke pino parriwai parla pon. Maksud tu imana satu tu anak kan ale ibu ni mana parna. Bau do tantang parna buarwa. Upaya mah waktu saminggu cakap saminggu mulang aduh harus ni parna enggak baby sebetulnya. Kau kalau ngomong, oke. Kau bukan levelku. Jangan songong kau kalau ngomong. Bukan ada levelku. Kan udang berpanggilan nak ison bahasa panek kamu berarti tutukmu dengan mudur. Karena ngomongmu enggak sopan tadi. Paham? Ido bahasa bolo di botosong ini bahasa panek ko. Kau nama besar itu Sony apalagi dia Lucio nasoso manata. Dengar ya. Arho sopat doro makata anak kaning pabing dek kodo jolma. Sopat doro gabi bona cege songono dan salah bimse. Pertama kau naik, kau ngomong apa? Alang tei. Tekoko. Alang. Kana kaning odok koto dan ama bena parjolui. Nah tapi acik roang. Dari mana jalannya? Kau sudah terkenal kau dicari-cari orang. Alang mati alang ocok pileton. Ocok. Inange homo. Sebato om muda, lak sonari tak au gabi ko malu, aku non peboin anon tokin nai mar live. Sambil songodan mar komal. Hah? Neng bereng onommu bujang ena. Tekoko. Tekoko. Dok komodang ada kalau samu bola teko di munga metu bro ulumi ngabo tokin lo moding namo baby. Kau yang baby tau. Ala samu mondok kon pino perri baby tutulangonin na. Ala na imana bersikeras nak kaning dengan dosian na awal makata yo taring tuan bersikeras imana sosonon ala lo patak kason sadi mangan ngeduha tana nunga betulang dang warsing ala karena kenapa karena kau pantang so bilang pantang so pintar tahu padahal kau masih di bawah patang so bilak nak kaning udah putus ya bitaro lo tu Jakarta dia Jepang mo on alusamu on manager la mamora dang siana dek sepo mangan jadi dek kupa biaron lak gudang harta
Dang moro hamolok ki mangalusyo. Sebetulmu. Jadi unang biang rokok ison. Oh pedang ibu tua so dia ison. Jadi pasti pak kalem-kalem mak. Inangin, ndak nak tuar pe ho. Asa beto ho. Nga ulok pandeko ni dang acik ro aku ala lang ibu toho. Ya, Unang dok marga hamu tersangkut na dua ingot na jolot sesama lak batak di palelia marga. Dang dang buat tu marga apalagi tu parna. Na bayar do parjolo jadi ubah ma parna. Nak kan ko buah parna. Wala parlever do buan. edo Tu kokko pribadi nakin na. pinopar sudah ada bebegeson. Ja komentari ja dok kon. Ja ma komentari. Pinopar ni baby do. Jadi aku pinopar ni parna do. Parlefon. Pinopar ni parna do. Sonari udang buah marga. Jadi, Oh maksud tuh jol masongoko pina pari babi do kondang adong do pemarga na. awar alak Batak. Pergi le. Biasa, ngidar. Hah? Aku orang Batak. Kau berarti masih cecurut kau ditanya begitu langsung. Nah udah kotom. Hah? Ada motor yang baru gitu lah. Sama si Edward itu. Edward ada kemarin. Jupiter tuh bagus tuh. Ada demo. Bukan levelku, capek aku. Dak level. Hah? Dak dang levelku. Dak nih, ngau udah kotolak. Tuar pakai mojo. Akanak ni bagi do piamu na jadi kan udah kon molo masalah pribadi urang bok kamu organisasi manang margamu na parna unang asa unang hona palelia parda na babamu na tagi mo nam dokon au parna soalnya na parna mangalak ko bau tantang na do kokko do nakin pinopar ni baby au pinopar ni parna bayi do jadi buase bok ko parna nakani do kokko hati-hati itu parna nimu ba kodo do kondang parna edo kokko nakin pinopar ni baby au pinopar ni parna ba ada dang parna udok kon hamuna do jol mamuna do masuk na molo mengakui dia molo edo kon misalnya pinopar ibu toh itu sih do pinopar songonon molo ibu dokok kamu pinopar berarti pinopari kamu bata au bata kamu jolma au jolma kamu Kristen berarti sudah jolma na Kristen hona do sudah baby kan itu sudah jolma merasa nama ba molo pinopar masalah pinopar dah ale molo pinopar kan istilah na keturunan di mana so kamu na keturunan bapamu na baby wanggap ayo aku keturunan si marmata parna bodat ba ido molo ibu kamu parna ba parna merasa na dang amon dokon parna ale utantang do parna ala dibuat kamu parna ido kokonak kini pinopar ni baby dungi ido kokonak kini utantang parna jadi bah utantang pe parna ali dokok ala ibu kamu au parna hati-hati yo molo tantang parna nimu itu apa parna nimu nakaninkan bau tantang suruh tuh so unang non biasana molo kangkung genjer molo hona jemput sonari hodo kangkung genjer sa botong bujang na molo na to hodo sa minggu upai masa mingguon bagaimana aku mau saminggu aku di Amerika kau aja di kampung atong sadia ule waktu tuh sanggup sabulan tuh son molo adong do epeng molo memang natok ke Indonesia memang molo tok ke nakan song pandok miro tuh son ulet sabulan dah molo dang kohoro tuh son deh bilang gapo ute kokko dang level ho idok ke babi on nakaning kangkung genjer apa iman dang barani Jepang ya Tuhan lah 5 juta nih ngahe ajol mama disuruh mengalapau 50 juta dang ijalo dang barani apalagi 5 juta begejo tuh teko tetap betom mah di baby pada pardi saripe lau mula ku Jakarta orang menjumpai huting sama seutangnya kotor topu mate di sini topu mate sebotol udang enam segini tahu iya segitu batekon tapi harorom so jelas tanda do babio kan kalau kau nyuruh aku pulang cuman gara-gara nemuin kau aduh sorry aja lah kembali ke ucapanmu tadi kan kau bilang kau jangan kangkung genjer tapi kau nggak ada kejelasan mau kesini kan sorry aja kalau alang mati pino perribabi amu sari te pino perribabi na tuam sorry na tuam opung mu namang mati sian naging jangan pino perribabi sorry aja kalau aku ngejumpai kau bukan kelas mati orang polos benyima aja Arnold Tobing paham
Kalau aku Aduh, paham kau ke Jakarta, cuman gara-gara jumpain kau, aduh. Berarti nggak ada mentalmu kembali ke omonganmu kau bilang tadi kangkung genjer. Kau yang kangkung genjer. Mau Hah? tung dodang jolokku, mau lo jolokku beraki bebengi. Dan untuk ulang hidup koko asugari Serius? molo anon. Terjupangi asai jolom langsung al. Molo di Jepangi tor langsung dang Majupangi ho molo langsung bedang ke mang. Jakarta. Iya sebotolmu molo tor di Jepangnya udang mangandai-andai dia. Udang molo udang anon udang asugari rimu. Majupai ho Jakarta. Hudi Ba, aku. datung nang. Ala-ala mu suruh isi manang na adong nimu nakan 5 juta siya na. Serius? Harujol may 50 juta lama 5, Jepangi 5 ang. juta yang bisa nangkap Alujol dia. Hanao 5 nah, juta. Harujol Harujol may suruh udah mengalapa 50 juta ke PBB. Datung na dong nabarani. Apalagi sengok kamu 5 juta go hepeng te. Sali marlon te pakai peng mundang nang tolak. Kau masih anak-anak aja udah songong, masih gembel aja kau udah Masih songong. anak-anak udah tolak matua pia muda tung na lau hamu nang paling malus ya na. Itu rung Dengarin, yakal dok gede-gede ku dope ulum ini nabot lagi. gembel aja kau songong apalagi kaya. Gembel matek kon la gembel pia ngau dok datung namoru hamaloki mangalusai utu-utuk mu nabot tapi. Aduh, kalau Eh, kalau aku goblok, nggak mungkin aku bisa ke Amerika. Nggak seperti kau. lah jadi ala boy tusan malo honimu. Oh jelas, Songoni do malo? jelas, Songoni do malo? jelas, jelas, Songoni do malo? jelas. Songoni do malo ido? Iya jelas, Ido, oh jago mau Teogo, jago di sibut aku ada Teogo, ya bang. jelas. Jadi mau lo songonon nak kaning ipaneko malo nimu. Mau ido koko au Hah? naluak. Jadi paneko jol mana itu ron yakal mo. Aduh, bagusin, Hah? bagusin dulu jaringanmu. Bagus indo jaringan pinggolmu do alang amatu ngatu kikoko. Pinggolmu na so takas Aduh, berpabegian. kadang-kadang lari-lari suaramu. Jangan pakai jaringan Lari BPJS. sore alang nga Jangan matua pakai ho maklum awe BPJS. maklum bisi maka na makate sa ula-ulangi ala maklum mga tuki ko nga pinggol mi nga lansi ya lanjutu siya oke na ilam Aduh, sudah nama ho dengarin dulu. Kalau kau tuh bukan levelku, serius. banang deh kalau bahasa di punek ko itu runya kalmu kan ini memang Karena na buta tutup kenapa? minabutaki Karena kau tadi ngomongnya nggak alang mati beres. alang unang gudak ku si tamu nang gudak ku si Paham? tamu alang mati alang udah Pertama kutu kau pindah naik ribawi tadi, oke, pindah ribawi mati ho di si mate. mati enggak? Lak mati di sidang adong membakar ro, dang adong membakar ro. Mati. Emang siapa Ita la lu? uap do gabe Memangnya, bakke di si. memangnya siapa lu? Hah? Siapa lu? Ah seboto om mu pino peribay si di margam. Seboto mu. Begeda, pinoparni babi do sude Dakku margam. bege, Berarti allang marga ite, si marmata, dakku bege pinoparni aku. babi. Dabo tak botak Begei, songoko, allang mati allang. begei. Panas ka anak ni biang ngamadas begiang ngebah. Nga mulai panas begiang ngebah. Tanda udah ngadong ada nama tu apa? Anak ni anjing ngebah. Pada si pada pa, baru mati pada ko busangin am. Tahu? Hah? Mati manik ko ini dak pantas biar nama ko berko. Ngabo tak biar lebih. Tekinai ala petu nama tepu ho mati ho. Kuber sen dulu minggal ngono 10 tahun umurmu ale saya jugul ho ison. Tembak Alu si jalu, satu alu udah si busang jalu, mutarunai ho. mana berani dia juga ngasih alamat aslinya. Kareja peso kareja ho di si anak buah mi suruh tekinai mati nama ibu anak buah mi si babi ngama tua ho. Ngono 10 tahun usia. Geleng mu peso dong do pe bujang. Tarunai marsos sesom itu sejapak mu jodoh mu kan botak. Gelek udah nggak dong? Dua Buru burung si tamat tanggang tamat peri dari ya Jerman. sopan koroi pasari nggak sopan ko sama bapakku ini biar Tuhan yang kukirim petaka mamu bangsat kirim irip kamu terma biar buat Parna tolong share ya live ini aku record live ini ya lang record langsung molo boy sebar tu sude nadong ipurti Parna si boto Rivaldo Mani di tolong bagi ulula ke marga Parna tolong diciduk anak busa ini ciduk ku bay waktu saminggu mula memang dangan dong ciduk guna wang gak babi organisasi muna sedangkan dongan samar gape maralo huho. Bah
Udah mangal udah ngalaki na maralo tuh. Ima, Udah mangal udah membuka. Bayi mah ima. kecuali mungkin molo alaki na memuka perjolo, mungkin alani roa pangalaku. Udah membuka perjolo. Sebetulnya bujangin am. Ima. Sedangkan Indah sedangkan mate mahot, sedangkan ngama tua dengan ho, semar takina dengan ya la semar tua nama bela ima. patan la nama mo, so na margelek ko bidang. Sana Mate mbak, maniak ko isi ho. samar geleng nga dua pohopuk ko samar Lo geleng mereng ina. ulumina bota kia sini ruak ko ngama tua ngalasya, takina alam sudah nama ho. Inange. Sedangkan Indah so ni o makatai nakaning baga do makatai la busang do pati telepon. Baby, bukan levelku, makanya capek aku ngomong-ngomong sama dang level kau. lu saya di panekko do jol masongonau, dang level lu berarti tutok mi do na bangsa to. Karena kenapa? Karena kau ngomong tadi dari pertama, Alang komen matemi pertamamu alang jorok. matemi asal malangi saya masuk lani si daliam mu senak kani. Hujatan yo makmu hujatan stream. Istriku, tak pakai gitu. Alang mati alang sebetulmu yang Pakai lagi. pakai lagi alang matemi. Pakai lagi. Pakai magi bagi dia mengalak berdane sebetulmu ya. Harus membereng liak mu bilang dang Coba biar buka ulang buka sur buka biar. buka jo Ulumi ngabo kacamata. tak Buka jo bana kacamata. pagodakku makas. Buka jo Robiam mi kacamata. mabuka babi ulang sur-suru jol mana tu mi sur-suru Buka babi jo dang kacamata. masabamu berek ko. Alang mati mi na tu mi sur-suru babi. Buka Kasamatami kacamata nih. mabuka. Hah? Kasamatami mabuka na tu mo nang sur-suru babi. Tok kasoni dik. Aduh, nah orang saniris lo bisa balang, aduh. Kasamatami mabuka sa unang asa terberek ko nga matua jadi dang boy terjauh komentaron. Kecil kali kau, paham? Kecil kali tapi pabay na mo sa dong tunagileng. Berarti na todo na bujang luto minata pe butak ko baby. Kau kayak Saya gayamu, di koko. gayamu kayak gaya gaya orang orang apa? Orang pintar, tapi Dah gigi goblok. gaya mo kayak orang pintar, gaya orang pintar goblok nih mo. Uto-uto mo udah sodong mangalusia bangsat. Cuy, taronay do pe manguto-uta babami. Sedangkan kau masih kenlap, barusan datang ada orang negor Sadang kau, kenlap langsung mga tekkon, kau molo langsung ngomongnya idukok langsung ko langsung kenlap, basa melemah. dang boyo jupang yo mo Aduh. Molo dianggap po do kenlap jupang yo mang. Aku jumpai kau dari sini datang ke sana, cuman Nah, jumpai berarti kau kecil natutom do kali. kenlap. Samarga mo kenlap. Ha? Kecil Samarga mo kali. kenlap. Molo jadi pa mangalu-alu pa ito organisasi, molo dang so adaw tindakan, wang ka babi, sebetulnya mo Aku yan. nggak aku nggak bawa organisasi. Ba enggak ba organisasi, parno organisasi do babi, molo ibab kolak, olas si marmata nakaning Goblok, kinra. goblok kau Alang goblok, matemi, goblok. alang matemi, nga matuwa ho, tak kinalo yala tuwa na mamati na mo. Parna Na idokok ko, Parna itu bukan natutamburo organisasi, nakaning bego, buru si marmata do, idokok ko, kan songoni. bego, Idokok ko do bego nakaning kau songoni, bego, natutamburo buru si marmata, ali di ko tu parna, parna kan nga organisasi, nga goblok gudang kau pinajol goblok. manisi. Parna itu bukan Alang matemi, organisasi. alang teki malang, alang mate jila di tekkon. Lubang di tekkon di ho. Inang mana coba patudu jo lubang di tem. Si pata mula jo tulubang ni Buddha ni makmu saya masuk saya tunang bo ulungi. Bujangin am. Buka jo lubang di tem. Buka Buka mah, matekon Roma tu so buka rasu mah, asu dilatan osami. buka jo, Asu sika joy pemi pakai pilaton. buka jo, Dia udah pilaton. buka, Ro tu sokko asu di buka mah, asau sikat pemi pemi pakai pilaton. buka Neng mah. der ngom musikat ipemi pakai pilaton. Oh lo buka mah pilak mi atau bereng jolo. Alang matemi alang ngamatua Buka mah. ngababaro. Usuk kuda. Tukina mate na mo. BG. Umurmu udah koko 25, umurku 50 sada. Kira-kira sah do umurmu 50? Ba jadi lama tua jadi om paling malu sana ido ni mabuti. Usuk ku jolo. Hah? Kira-kira Dang pula usuk kun dang pula kira-kira alus sah aku do usuk umurmu kumi. 50? Molo jol mana malo dang sian usiana. La tapi amu Hah? nak perjol mangulo ale dang songoni. Ala na hamu mungkin ra sian na tu sian na geleng hamu mungkin ra ngata buta walang hamu na kan. Dang sian ni Begejo. hamalu ni busangin am sari pe ni. Begejo. Kira-kira sampai doho umurmu 50? Bah, sampai dua umur 50 ngai kok 25 tahun kan cara berpikir menghurang loh di si bujangin am. Goblok. Umurmu 25 yang kutanya sampai nggak umurmu nanti 50? Imaha otowanmu. Bah, molo masalah umur nih. Unang pola sangko padang adong nama boto sangat-sangat dia do itamar
berhenti non usia takan itu. Oh lo, sonari do kosong ini masih ias tahu umurku. Ba, ah itu. Jadi ini suku tua. Itu kok kosongnya asabwa. Hah? Usuk ku jolo. Jadi isuku di suku ko nak kaning sa do umur 50 tahun. Jadi sa manang so sa pe umur 50 tahun wah. Jadi paling godang hepengmu pengalamanmu dosamu paling boros ya nau itu. Soalnya maksudmu Goblok. Ido kok konak kini. Tokinai nama ho. betul-betul dia amat tanah bujang kok mulo sangon ini cara Bego. pikirmu. Memang Jadi kau mulo sa bego. so sa usuk jadi sangonon. Jadi sape manang so sa tahun 50 tahun. Jadi amu paling malo. Jadi dosamu na paling moru. Ido kok konak kini kan. Ngalo mate honimmu kan. Oke. Ngalo mate umurku 50. Oke. Nah. Ido koko ngalo mate o sonari sukun-sukukku umurmu ido koko 25. Kira-kira menurut to sampai do 50 umurmu sampai berani ho mandok kosong ni huau. Sampai do ko to molo masalah sanga so sanga dang tabo to alana pangalan ituan tertepu do. Ali molo sian secara usia to molo do ko to secara usia molo sian usia 50 tahun murah masuk angin asam uraton jantung sipilison. Jadi tokinai murah nama mati ala tuh kok itu sama ini udah jadi mau keluar pintu ho itabrak mobil ho sedia. Dan mungkin tabrak mobil lah bujangin mau sama kok keluar siap pintu nggak masuk angin kok nggak naik be ahamu batu ginjalmu ono angin dulu mau keluar pintu itabrak mobil ho sedia. Dangan dalan di son bali tabrak apa bisa keluar pintu bujang na bujang dong tuh bi. Memang berarti memang orang kampungnya ke orang hutan. Bayi do, ibu to amu do orang hutan, naik kampung-kampung. Ale bahasa do kok mau keluar siap pintu ada mobil bujangin am. Karena buder do bi. Ah ya berarti memang mudah-mudahan mah toho hilangkar motor ho keluar pintu. Dang nailang garala diu tahu. Soalnya dia do, mau keluar sepintu dang langsung jepang jalan. Berarti orang hutan kau. Do, orang hutan gua mulu lakutan. Ngau do koto mulu sian usiamu una 50 tahun. Mulu kalau keluar sian pintu ngau murah masuk angin asam uraton. Angin duduk, jantung si pilison. Jadi dang madok dia ibadah bah. Tertepu manu pangalan itu nih gudang sian penyakiton. Jadi cara lo mangalapamu gudang. Tabereng jolo dah, tabereng jolo. Ho mana ngau per jolo mate. Moloi kau dok tuh dok dang boy tabo tu isi parjoli tanah mati. Ali mulus secara usia ngopar jolo. Murado samuraton. Jadi sistem kekebalan tua atau imunitas. Jadi molo nama mate tergantung usia Pak. Dang tergantung usia dak kudok kama tergantung usia le mencerminkan ala nah. Mulutmu itu barusan ngomong begitu sekarang mengelak lagi memang dasar goblok kok bego dipelihara. Kan ngau dok kotwa molo imana asu ajari aku kan sekolah farmasi. Jadi molo dana imana baru dope mempelajari sistem sistem imunitas tubuh ima kekebalan. Jadi molo so kamu nong sorma tua nang marindo marnono murado amu mati ala sistem kekebalan tubuhmu na menurun. Aduh. Kan itu. Jadi godang do cara di tuan lo mangalap pamu anon lo ipamundikup kamu na. Ya saya mudah-mudahan mah keluar pitui hona ho. Okay. Ale dang pola ba mandok dia bapang. Jadi so pandok ni tuan ni kan firman ni tuan ni mati adalah berkat dan hidup adalah keberuntungan kan ni dan lo bujang enam. Beda jolo, beda senang kali aku bikin dia bikin mancing dia. Biarin aja. Dan terpancingnya memang sono cara kata ya bujang enam. Apalagi ya. Patudu boy molang lipat dulu. Molan podi dulu boy masa turun nang. Apalagi aku bukan levelku kok makanya aku ketawain aja kau. Saya bukan level donimu bujang enam tapi ale saya dipanek ko doa babi. Kan untuk memang memanjok kali sini. Ngomongmu aja ngomongmu berbalik-balik ketahuan di situ. Kau bego. Marbalik-balik matekon. Emang utuk udah semangat tuh si marbalik-balik ini muncul mamak kata babi. Babinya dipelihara beranak bisa dijual. Bukan goblok yang dipelihara. Naik pelihara do. Jangan goblok yang dipelihara.
Kan naik pelaran na tutom do. Kau Manido. goblokmu yang dipelihara. Baru juga Natutom ngomong memelihara sudah mo lain do lagi kan. omongannya. Molo sokok kami, molo sokok kami dang ipelihara na tutom nami ami. Na ipabelga-belga. Ido. Oh, Molo hamu na ipelihara do na. babi yang melihara kau. Menang bodat. Benet kang udok ka molo hamu na ipelihara na tutom na do. Makana buto ulu buta kan ulumi. Aduh, ngomong aja kau nggak bisa. Ngomong aja kau salah gimana? Ya, ngomong aja nggak bisa. Let's say dia di artiok ko lo ala patan ni punyang inaan. Ngomong jaringanmu. Aduh. Di Lampungnya si Bagusin dulu Roy lah. ini kapan bangga karena ada di keningnya. Tapi sampai kapanpun gampangnya menciduk si Roy. Sampai kapanpun gampang apa harum swadong. Song ini cara makatai tadadu sialang teno rendah neho komalina. Hati-hati ke seluruh parna mencari mudang mabiar buarwa. Unak kolak olah napalelak kamu babin. Hati-hati. Aku saya koko unang pola sip babam. Hah? Nang habis do tutuk mi asa turun now. Mau kan tuh Untuk tak? naik Enggak. Mau. Lemut tuh tahu. Bai mau dok to olan di bagas ni jauh pe masuk angin do toko. Angin dulu Enggak. matek pina Gara-gara rumah pangalak ni tuan ni. gara-gara Apalagi omongan, malu orang gara-gara konsep omongan itu ni. mau kentut aku. Bai matong aru di bagas ni jabu dia masuk anjik ko. Apalagi malu orang konsep jabu. Tepu mangin duduk. Tepu pangalak ni tuan ni. Enggak dengar itu mau kentut aku. Dengan dokon joroi komal bujang enam nih. Bujang enam dokon. Buka dulu kacamata itu roy kon. Kelihatan kali kau orang tuamu jahanam. Patu remah tulangnya terlalu tuhamu dipalelia lesi royon ini. Enggak apa-apa. Aku enggak kuanggap ini dipelele kayak gitu, kuanggap orang gila. Apalagi ya udah kuanggap amuna bo. Amuna wanggak kendak doa tabakku dope amuna wanggak bo alana bo tak ulumi. Kalau aku sih aduh, kalau kau mah bukan kuanggap kau. Pokoknya yang jelas siap-siap lah kau. Berta Aditya Sirait. Aku datang bang. Itu lo tuh dia botak. Itu alusi jo berekon marga Simamorang alusi jo. Beri di Sirait tengah Simamora beli alamatmu yang jelas kawanin na. Asa botom mau tinggal di dia, tinggal lapung tengah Bandar Jaya, roh mutuson, dia pinapar mu Simamora Saripe. Goblok. Ketahuan banget kau bohongnya. Tadi kau bilang di Jakarta, sekarang di Lampung Tengah. Alang sebetulnya yang ketahuan kali bohongnya nimu. Alagi mati alang irang ibu tojol mangrok kota babi pasti babi. Tadi kau bilang di Jakarta, sekarang di Lampung. Nggak berani kau tunjukkan aslimu. Dang berani uluk tu mulu dang ibu tojol mas pas sip mau. Jol makan dang olah sana inganan di dalani sama ko moloi Amerika masa tunama sa itu tunganong jasa mi babi. Coba tunjukin dulu alamatmu yang jelas. Kasih tahu dulu. Alamatmu matekon, mulai dok koi lapung persen mo babi. Coba alamatmu yang jelas dulu. Coba kasih tahu dulu. Alang matekon, alangi. Hah? Coba dulu. Hah? Sambil modem do mangalus yung kuat eh. Pengen kentut aku serius. Enggak udah lah neng mutu peo alani nga matuo aru di jab nga masuk angin sama niho apalagi du keluar ko tertepu mati angin duduk si truk si pilis bereng mau setruk sama nono buine no sama kome babi. Aduh, bagaimana aku mau setruk kalau misalnya pusing aja aku ke kasino. Kalau tadi aja aku main gesek-gesek. Main lotre. Apa aku pusing aku ini kalah 250? Enggak. Ngapain aku pusing kalah $250? Ibu aku di. Dang songokko. Nangis bombay kau. Nga sayo na beraki sebereng job jang. Aduh, bagusin dulu apamu. Signalmu. Usi kak joy pami pakai pilat tono lo dah jakin. Buka mah pilami, buka jo. Enggak, indah ro mau tusuk ko so si kak ipami Buka pakai jo. pilat ton baby.
Oh lo doh. Ah, Buka jo, buka. Belum Jepang so ko molor toho doro tu so mungkin ngau to pari robot so nasu to pari dah. Jika dia Eh, kami pakai pilaton dengarin dah. ya. Kau ketemu aku, ya, ketemu aku. Kalau nggak digebukin orang kau sekampung, jangan panggil nama Oh. ini. Marga Sumarmata. Serius, Oh. serius. Ketemu aku kau ya, Enggak udah ketemu aku, kotor. dengar. Mau misalnya Dang, nonton dangau, memang dangau komo ya. membeli ho. Marga Pasar Ibu udah membeli ho. Bayi nak molo todo non rohamu na tu so Betul. ikusi ka ipa mi pakai pilaton. Ulu pinabotaki at bottom munabotaki misalnya marisa pa ko siya ni marisa pa apines siya ulu pinabotaki ma bujang enam. Aduh, ketahuan kali kau orang gila. Alang coba, mi coba. Iba Nih, ngai bot hamu na una gila pe si panek kamu berarti kan lebih gila do hamu na. alang coba mi jolo. Nih, nih, Dagsak ko imana al nih pa nih, inalian na tu bat. nih pa nih, alang coba obat mi nih pa nih, nih. Lari tu uba imana. Loh, Nakaning dang idok ko ni Ivan aw nagila pa ipana imano siya nakaning nga tol ko bini aw siya ipana imana. te alang coba mi niku, alang coba mi nih pa nih, nih. Mulaw lagi gila sa ako noon. Dang oba na walang. Ikonusi ka ipon ni Jol na baru ba si Magus Tresor. Nih, Bujangin na. alang coba nih, nih pa nih. Dang yawo bat bolo ku mataw sa ako noon. Dang oba inumok ku. Ipon ni Jol marusi ka pakai pilat to. Anggodang baigoni inum nih. Nih pa nih. Nih, Gabi martorop mo na musong mo sa babi. Nagyaw, di sa basi paleliado sa buko bujang mo, babi. Coba buka jo kasama tami, buka jo. Jajo komentar boy do. buka jo kacamata mi jo. Barang jo. Hah? Buka jo. Buka jo. Karena kaning udah koto molo audang menganggap porin dada ale molo ngamatu kan cerminan serabun si malolong na sirabu no. Jadi molo memang sirabu no ko padu kasama teja komentari mo ito rapo do. Buka jo kacamata mi jolo. Ulak ko jo. Wi kasama Hah? kasama tabi mabuka jo jajo komentari to hodo menangdang sirabu tanoan si malolong mi. Buka Padu jo piwi. kacamata mi jolo. Hah? Buka jo pa, buka jo. Buka jo pa. Buka jo. Kasama tabi mabuka jajo komentar mon bereng-bereng ma komentar mi. Buka jolo. Isi don. Frans Panjaitan menyebut Anda dalam komentar. Buka jo. Fernando Jodi bersyobing. An majolma nunga kona narkoba si komal si bujang enam no. Dakolan na narkoba sabatomu. Sudah ngahona siya na. Jadi unang alo mo ha ngamonop bobe on. Minum jo bak mi nih. Saudang harga diri ni sih. Nih pa nih. Robian mi jo buka jo ja komentari molodang sirabut tano do bisi malolong bu berek jo. Buka, Boy buka. do. Minum jo bak mi nih. Nih pa nih. Nih pa nih. Minum jo nih. Ngaudok ko to apa yang lagi manob bosong nendang oh wak sino aku. Ikompila mi do si kat pakai popcorn. Putus apa mu signalmu? Dang na putus-putus sinyal lu. Si malolong mu Cukut si jo. malolong busekan. Sukut jo. Pinggul mu nang tuki. Sukut jo alaki jo. Putus menang daw. Sukut jo alaki jo. Putus menang daw. Anon moludok kesong usuk kesong non antong marzia alana alusanna non. Dang putus-putus suara ini na pinggul ni na parlefon do na tuki kon maklum mamu ngamatuin na do. Inabe do. Aduh ngomong aja kau masih kayak anak TK gimana sih? Minum coba minum. Tanda do lagi lain. Nih, minum coba minum apa nih? Lama sonang tambar ti anon alana na stres on na suka senang do alana sonang do di bed.
Suamiku bain. Dia barani o patuduho nasli alamak na. Meong na barani. Molo udok ke alamat tulapung iterjupangi pasti dapat musyaniau. BG. Sedangkan nakin ido koko, oke, ido koko nakin di Jakarta. Sonari ido koko di Lampung. Hah? Dakku dok kon alamat tuh sama temu di Jakarta manang dia. Alamat di Lapung dalam dalakku di Jakarta sama temu Teho. ya. Nga saya bebu jangan daga dong untuk mula lo disipak katemu baby. Kita adu lah, adu siapa nanti paketmu apa tuh paket aku yang copot. Bah, dia boy copot dalam jangka sebulan. Ayolah. Video baby. Nggak apa-apa ya, sampai 1 bulan. Siapa yang adu kuat? Wifi-mu atau aku yang putus? Atau pas sebus orang makata, orang pola makata ya, kesopu. Aduh, kasihan kali sama kau ini. Alang coba mi nih, paneh, nih. Nih paneh. Minum coba mi nih. Nih. Nah, kan nggak buka ho kastamata nih, bereng jo songon nagateng doh berek ko. Hah? Ale su udok ko do tuo, ho kan nga matuang. Nga malaman japur mi. Patudu jo bohim, patudu jo. Nggak buka jo kan nggak buka ho kastamata, patudu jo. Songon nagateng doh berek ko. Ko boy ku ano nu na nga po silip mo, bereng jo nga buka bero biyak kinakanin. Jadi udok ko to, ala na nga matuo, nga malaman japur mi. Bereng jo. Hah? Nang malaman do japur mi. Bereng jo lo. Bereng jo lo buka jaso bereng japur mi nang malaman do manang dang. Kang, bereng jo songon nagateng doh berek ko. Bohimi. Saya penasaran do to bujangin na bereng sepe su foto-fotoku baby. Enggak, sonari do bereng. Berto siagian tahajar na tua mo lang sobat tahajar iserwa. Bereng jo. Bereng jo lo. Hah? Moro jonok ko huwao, ho margam do mabuat to, dangau. Unang molo-molo itorjupai baru suruh margak kumangalaba molo-molo asuga ariano nolonido ko babam senakani Sedangkan ngutanda iba binda nimu bo. sedangkan margape ya loho. Ejol mamanang binatang Da ko. do na mangalo dang alaki na mangala kecuali mana alaki na mangala mungkin rabo ido ko kamu songani ala na au be mungkin dang bijak. Ayah harumah laki ala dokon dang nakini. bijak ala Ayah kita harumah jangan dokon. am dang Margape ya loho. Ejol madoho. Binatang no. Margape ya Ido loho. ala ni au do mangalo kan dang alaki na mangalo au. Oh lo berarti binatang loho. Dang na binatang au mungkin au tindak lanjuti tindakan ni lagi ala enggak salah. Dak so kambak kabu jangan am. Roro Inange. pinahan buah sedang dipatuduh boy mabir hoin na. Ido, mabiyar do Nama bana. biar sa putra uta soit babi. Suba ma. Aha, Patudu jo bohim. mana berani dia nunjukkan muka dia. Si enak kani ngapa tuh baikku. Mana? Sabar coba mambek kopi coba. Buka kasama tami. Patudu jo bohim. Mambek kopi coba jangan. Lesi Mamora, tolong cari dulu ya. Mana si Munte itu? Jangan diturunin, biar gila dia. Tenang aja, nggak bakal apa aku. Ngapain nabo?
Patudu jo bohimi. Dan apa nabo? Amo mau pakai lain satu dua tu, amarje ya ita. Apalagi sa koy bakko marga, nanok kasi ang mga matu ngay sunat to tayo. Patudu jo bohimi. So kung nagatek ko bereng. Gateng peawa ni atom mo si babi. Patudu jo. Hmm? Patudu jo. Nah, nga. Screenshot Nga, ang mabait ko sa bato muda, kabusang enam. Nah. Ero ado ho. Urip pugateng. Bayi mak, Urip pugateng ro ado foto ho. ya sudah aku SS, entah nanti disebarkan ke grup PBB asal diciduk. Ciduklah di PBB, bolo darong ciduk-ciduk siap PBB, wangga organisasi te. Mak, BG hamui. Huanggap organisasi te na. ido. BG. Ido, nggak BG, udah pala ade, may BG lagi ibe. Jadi molohonan noko, unang mangito mapo dah. Unang ampun-ampuk ko. Dan perlu minta maaf, malam tambau merajalela maki-maki, asa bulso na takku, baro ah. Molodong maboto dia hona takut bada pa buah judah. Manang nailapas dia ba na pabuah jo. Pabuah olah portibion terbutur-butur no natakku ba, yang. Molodong maboto dia ilapas dia ba na masuk pabuah jo. Atau suruh jo kelompok gigi na pada. Sebolo nimmu do, sebolo nimmu. Ah, sebolo niku. Amu se. Hurip pudo gatek ko ba. Apa yang anggut Hurip do. udah gatek ko ulumi peso na gateng do bali. Molo ngadong gelek tu ngadong pahopukku sama nang songono pe. Batu du majo molo adong. Batu du molo adong. Aha. Patu du geleng mo do popumu molo adong do baby. Sudah halak maboto. Dang dak kolak ko. Sudah alak maboto busangin nama memboto. Molo hodang laku wajar di. Busangin nam dihausari pegau doko. Jadi usuk to isuro ke kasamata sabwa. Hah? Urip pudo bagak ko. Apa anggota Ragunat do. Urip pudo pe bagak ko olan do koko berarti neng homo do molo bagak pe au neng lauk toliam mua baby. Deng su diala japuruk mengamala butuaning. Marga ado si Rojani lang, marga avea habusang enam. Dong tubuh pa ya Dakula lo. tulang Manusia do. unang pola suku kamu parlay pon marga langsung komal marga taburu pe molo ndang ibu to ngabu tak ngama tu ya. Ani mumuse. Nah orang na inum jo obat mine. Apa nih? Udah to molo aw lagi menebo so do. Dak obat tu ipemido si kapake pilaton. Patudu jo pilak nih atau bereng jolo. Joloro tu son. Kita ada dua warna mabeng pilat tu. Patudu jolo. Ada masa di grup Bapak udah tadai Bapak udah sedia parlay pun boy Bapak udah mula ke jambe layak do suku nana tapi tadna. Jadi nggak isunat tuh ngamala macam purut nih. Hah? Mau nih? Nggak isunat tuh. Mau nih? Nggak isunat tuh baby. Ya hodo na sholat kuda ngau mau lo laku. Lari tu nasolak ku nimu usuk ku nasa surat do.
Manang naso dia pe nggak laku hono naso laku. Mailay para la privasyon. Maila, Ngay surat ka parang daw. maila. Hilak rupa molo mana ko maila. Ang molo songok kojol mana maila ma. Jadi pa buwa ma, jadi usok ko to nang malaman do japur ni. Molo songok ko maila Ha? mamangolu. Oto ho? Usok ko to Serius, nang malaman do moro songo. japur ni. Molo songok ko au Leh, maila. usok ko Serius. to nang malaman do japur ni asing ceramah malo. Tokin nai, woi, tokin nai ro anon hani ite gorho, songo senak kini songo nak langsung do kalap po. Makarai. Ise, dongakku de mangodu dongakku. Aduh, udahlah. Kau Ba aduh nih minum, dongakku minum, mau minum, dongakku ba dah mungkin usang nggak songgak imana dah bah. Urusan nada tua. minum jene. Minum obat mine. Nepa nih. Nggak minum ah ben nakaring tadi ko nempono. Minum jene obat mine. Nggak udah koto nah tapi yang mana bos nondang ubah sih nomorku ikut ipo music kak pakai pilaton. Nggak. Buka mah pilak biasa ber. Makanya Roma tuh soda saya berko hitana dua nama ngolo gitu. Tenang mas. Bege dah, Nang bege dah. malam udah Bege, japur bukan. bege joro. Matua pa yau, molo juppa doto, medua hita, molo talu yau. Om ini. Indak sogodi molo to deng Jepang lomba terjupai olah kata di ho sirabetan do babi ho Ah, buja. majuppai ho. Hah? Majuppai ho. Ba ala da Jangan udah main kena humo. kading pina perri ba pina par bo jadi Nah, sogodi berarti oh Jepang ya udah mungkin lah Jepang ya babi. Majuppai ho. Nah itu Molo masuk rumah juppa hita Jepang na ya dua, so bege. Molo au juppa doto, hita dua, duel hita dua, molo talu yau. Walang temi. Nah, matua yau. la Duel ibo hita, molo talu yau, walang temi. la di bako pe sairang bapak udah bapak tua tulang bola ni harimu ikut tunduk deh kundi umay mana lo paton. Au. Inum coba min depan. Nih. Ya udah ketua lagi mana bob ya udah ubah sih nomorku. Ipo mi do sih pakai pilaton. Akamargam do mengelului hoan non berek. Isi mandokot. Pada jokot do babam. Dah. Molo pangalahom do songoni, akamargam do mengelului ho. Molodang buah. Bah. Berek. Ba dereng ibu todor mana mang lulial. Hah? Molo dang ipau baho pangalahom, ikamargam do mengelului ho. Jadi ya di boto berarti nang hea ada songok ko baby. Coko baby, ho do baby. Dang yo ibang boto ho adat. Aku ya maga batu boy dabo. Terkena yang mati ala pon itu Ma. tepu. Apa ya lu sama ngasing-ngasing. Nga Nang mulai todo nak ni anjik ko. nga mulai mokol. Asiro hapuam. Mau dok ko to nang malam do japur di manang daw. Masih mokol, masih putus-putus Dan suara. namo kol pinggul mino natuki kon jadi maklum ma mialanga matu hamu na. Jadi isukuk ko pipigali Sukuk, ano dok kon barusan ni. Maklum da. Cukup ja penonton aja. Cukup ja penonton nih. Nga dok kon usuk ko na nonton penonton bahasa mokol. Dang na mokol. Alo ya merika kan posisi. Nah jadi pinggul mi ngatuki kon dang hai koreho. Apalagi posisimu ngalansia tokin elam sudah nama. Itu dah. Anggodang Jadi tokin aku tahu anggodang usuk-usuk tokin ko. naik ho keluar pitu ho isa langgar motori ho. Nga udah ko to harhoy magasin ni jab do penga masuk anjik ko nakaning nimmu tahe. Apalagi au si sope saya do pas do kare jo sebetom yang. Aduh pan. Bereng anon posting aku dah ces tendek TT de janda bersertifikat. Ise suruh asni, oke asni, bami mas nih. Ada nih minna bo.
pantas lah. Udah kok tuh anak kading. Olah di Jabi nggak murah masuk angin. Apalagi keluar, ido kok kau tumbur motor tuh keluar sepitu. Dia langsung ke Jepang dok dalan, mau keluar sepitu pintu di Jabon. Berarti Pisang dalam borak. berarti harangak kok. Harangan manimu temu suku tuh molo Jabumi, molo keluar sepitu di Jabumi. Itu dalan doro Jepang. Oh iya, jalan raya. Coba bereng coba pusang Oh, dalam saripe. jalan raya, bukan kayak kau orang kampung. Ido ikut patari dan do sama don. Nih. 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 Mbak Ido, jadi molo keluar sian pintu itu langsung do menebrak ke tuh jalan raya. Coba Jabum Jo, keluar Jo sepit tuh. Ma jelas. Coba keluar Jo. Komplek pintu. Edang perlu keluar sianon. Coba keluar Jo. Au di komplek. Coba keluar Jo. Jam keluar sejam. Keluar Jo. Keluar Jo sejabumi Jo. Dan perlu keluar ngodok koto. Molo au jabu paju pengdok jabu nang dalan. Molo soko dalan isa rupa koto au. Keluar Jo. Tempat pudo dalan. Ali sarupa koto au. Keluar Jo lo. Keluar matekon. Anak ni baby dari si kau balon ini. Tolong. Oh, tolong. Mangida tolong orang IPK cari anak ibu ini. Dah lari di sian rumah sakit jiwa ada kota Amalonin. Anak ciduk mana koroin nak uli ari tonang. Ampun. Uli ari tonang ni sedon. Adung dua uli ari tonang unak kunon. Ate hubereng Jo lo. Mereka saya suruh mencari atas nama menghina suku, menghina organisasi PBB. Jangan, oke. Lu bilang begini ya si Raja Tengah si Mamora, lu bilang menghina PBB. Pasti gak tuh memang unang hapus telepon, asal dong bukti lah. Jala komentar boy do screenshot muna gabe bahan. Memang mau lo natoho udah kosong ini. Organisasi munake jadi upaya mau lihat waktu Tuhan munak sudah bujangan dalam waktu sebulan murah dadong harorom enggak babi organisasi muna jadi untuk tercipta organisasi mulu somar lapata sada organisasi tujuan visi dan misi organisasi PBB langsung nih ima lapatan mula masalah pribadi unang tuh buat tuh organisasi jadi visi dan misi PBB dan adong ditulis sejarah kriminalisme maupun nepotisme. Itu siapa ada nepotisme? Dia tuh sih udah ke pesong dia mang ada nang ngapercolo marguru so di ulang pola suku-suku alapatan non arti non. Pato orang Jo artinya nepotisme Jo. Unang pola korupsi, kolusi, nepotisme, pato orang dan sejenisnya. Pato orang Jo. Maupun teroris. Itulah tindakan yang melanggar hukum yang ada di Indonesia. Pato orang Jo lah arti nepotisme. Pato orang jonimu, ngaudok kok tudang perlu pato upatak kasiat tuh. Sementara posisi ngama baur, ngabutan. Dan perlu boto-botomu. Sonari husuk joloho. Ido koko au bau tano. Oke? Nggak lah ibe lah ho si Roy nggak ina ho unang tersongon dak si Pak Musa pala mati Musa si pata bereng malah di aili royo ngama tua si koin nak mulang roboro amu nak toto bedo dengan komak kata Roy na tu di suatu ngadong nang penyesalam gua uliar itu nang ngodok kotuo dengan domak kata mulang teri mau nang toton ada nih munak kaning yang ido koko bau tano au Sonari umurku 50 sada. Umurmu 25. Kira-kira sampai tidak umurmu 50. Ada di waktu dari kamu bujang nam. Aduh mau berak jadinya gara-gara ngomong sama kau. Aduh capek. Sambil berak mah bahaya nasa tabo. Ngomongmu aja ngomong begitu. Benar persibol gak ada ngurut kutu mulamu harus bataganu panape harus bataganu pada bujangan. Jadi kau sampai nggak kira-kira umurmu 30?
Bah, sampai 30 manang 20 orang pedak tabo molo sa do ita manang dang ale molo sencar usia mengabau tanah ngabar ngaroza ngatuki kon. Oke, umurku 50, umurmu Iya. 25. Apa sudah pasti kau Babari duluan yang songonom ba ya, aku duluan berkamu yang wa mati? obutta sir o penatarida Hmm? jago do betu mu bawa tak ditonga ngasakot dia di. Sekarang sudah pasti duluan aku mati daripada kau. Bah, ngau dok kon la umatu dang dang umpasio mati siya Ya now sudah. secara Berarti anjoni tuan. berarti kau Ale molo goblok. secara usia coba to om rentan dojol manang matua ala na sistem kekebalan tubuh atau imunitas na menurun. Jadi molo songo kami posisi dari posisi 0 1 gijang posisi meningkat satu taraf umur 20 tahun. 70 tahun satu gijang nanon songo ni malah lamur sistem kekebalan tubuh manang imunitas. Jadi sama kamu udah Bukan, secara bukan, medis tindak bukan, medis mulai diperiksa muna bukan dura imunitas, dua muna blon, jantung stroke blon kanker dipakai. Kok blon dipakai? Aduh. bah bah bloonin nang adok kotom. Jadi mulai kamu umur 30 gijang sebetulnya dura dua muna stroke jantung gagal ginjal masuk anjing. Nggak tahu? Hah? Kalau Kantong kering dengarin ya, kanker. kalau goblok jangan dipelihara, babinya dipelihara bisa Molo nang dijual. mangatu si unang alu si bujang enam. Paham? Kalau babinya dipelihara bisa berduit. Kalau goblok kayak kau jangan dipelihara. Tedo suruh bujang enam. Paham? Asli OTW YouTube Asni Begun. Ada nih menggunakan yang dah aku pikir. Ah, ciping kalau makatai. Gebenai arwarku. Bah, ngiri masih malolong ngewereng bakal luar nih. Coba suka sama tami, Cok. Nah, aku sih aku sih nggak ada bawa ini karena aku santai aja. Karena kuanggap apa kau? Kuanggap radio rusak. Saya buka, berarti nang Hmm, jual masih tedo. Buka kas sama tami, jangan komentari. mokol. Buka kas sama tam, jaha komentari. Mokol, ho mokol. Modang boy di berak ko ka komentari, berarti tau na udah kon ala na jual manang matua rentan imana. Lo mate. Tabereng mah jolo isa perjolo mate ho mana ngau. Ma jelas, mulu secara medis so, dah secara medis, secara pengalaman dong tabo tay. Ngau dok koku ho molo jupa ho do tau dang pala leleng. Ago ya mang unang bolo sinakaning bolo asugarianon ola dido hata-hata bayang-bayang andai-andai. Dengar ya, dengar. Iterjupagi Dengar. langsung buha. So dia mah Limuna jupangi. kaning tokke So badi dia do. mah jupangi ho Limuna kaning alamakmu pedang toho. Patudu jo sama di alamakmu atau screenshot. Patudu jo. Mau berani ho. screenshot komentar manang udah kon mau usaha tak ison mungkin screenshot mau udah kon dang boy screenshot dah hidup kon waduh baby KTPM patudu songo ni. Atau jelas di alamakmu. Patudu jo. Mau berani ho. KTPM lo jade apa tuh tuh baby pinapari baby lulu di grup pun ngau bayi fotokopi KTP tudek ngadong di sitar tera sedia umur dua mang yang Sonari tinggal di jolo. buku di dia. Minta tolong jolo. Berani doho. Patuduan KTPM songo ni. Patuduan. Nga udah kotoho da baru manja grupon do berek ko ma di privasi beranda ni grupon adong do KTP ku tertera di si. Sonari do Hah? dok. Kon patudu jo songo ni. KTPM. Molo memang nato neng detektif do tua detektif betul mau dulu sendiri mah. Molo memang Sonari jo. nama lo do Molo na jantak ko. Patudu jo songo lo ni. jane yo patak kasung dua halo lo tuho nga kurang mangi dua alamat tapi sodo pabenan jadi lo jauh mendokon harus datu hari ngau posting alamat tuh sak sonar udah ngadong aman do ya. Sonari molo ido kokodo alamat tu son alamat KTPM jo patudu Ba songo ni. ba idok ko pesong ini nga hiaroi Jepang yo bena idok ko dang adong si. Patudu Hah? jolo. Patudu jolo.
patudu jo aku. Patudu mah. Berek kamu ma amang nang matua nang mabar nang masal punang ngaulo mate bereng ma di grupon nga adong fotokopi Patudu mah. KTP. Moro barani do. Patudu mah. Berek kamu ma di grupon nga adong fotokop foto ni KTP ku. Sude Patudu mah sertifikat jolo. janda dong di son. Patudu mah jolo. Luliamu masabing dang ata bela kusuk kunakala ko nga dong di si dak kabujangina. Nga udah ko patudu jolo. Olah KTP kasong ni. Dai mah. Lo sana yang mangalusi senak kaning berek kamu pamata lelep mon bereng di grupon ngadong KTP ku. Nah. Sonari do dokon. Patudu jo songo ni. Baja mang. Bang. Lo sana ya aku asaboto mengadong 100 sali jul mana di grupon malah lo wi manut kun alama KTP ngau bay pigali sak lo jo dangarong majepangnya. Iya budat herek. Dai mah jolo. Sonari mah bajolo. Aku ya bang tae batiki jo sewas bajo senak kaning bajo Sonari barani manang daong bajolo KTP songo ni. masuk nih bos omakku baru regar dan teri makin barganya omakku dah bos bembe sebetu di mana beta mula lo sanggulin lanjut makai dan lanjut aduh dimmu bo Patudu jo KTP. keluar roroi patu du dalan na di luar ini molo pos hata becong deh dalan na tertulis di luar ya Allah pak bagu ya ngamadek ka mangalusi si bebion na botakon na dari ngonon sekontolon mata perpulisian apa aso bajo anu dak tabo tetep pumati tu dia lapet tuan yo kan Anggodak ko dah. Anggodak ko dah. ngamadek kau babi bah Patudu jo alamak mi jo. aku batudu jalama busena kaning olah di hidup ke babam. Serius nih, patudu jo. Jadi mau lupa tuh serius terjepang nom manang daun. Iya, patudu mah. Jepang nom manang daun. Iya. Patudu, tapi asli KTP dah. Mau lupa tuh KTP ulen sana remak kata aja kita. Dalam jangka waktu 3 minggu mau lihat tuh asal Jepang nom mah. Anggoda ngau maju pangiho manang nasing. Oke? Dan boy na asing, molo na asing pe ikon adong do isi marsuro bawasan na onin na. Tabu do pe adong identitasmu kan. Pokoknya jol mana asing idang arung sangko pa una tu akui. Baima. Molo jol mana asing darung sangko pa una tu imana manglulaw tu akui. Baima jolo. Ano do konho do manglulya. Baima jolo. Base bain ikon adong do persyaratan na parjolo langsung nang nakini kan ngay do koko itantak ko sude. Oh, lo tatang sude kan udah koto molo patu du boharwa. Mapa baima jolo. Molo patu du ikoko na rodo hodo naro. Anggoda ngau kok halak naro saru pa di. Dang boy ko nalak ikoko sangko pa tu hodo. Binaw patu du. Molo au tu padoto nga hudo koko hita dua duel. Anggota lu au walang temi. Ima. Kita dua duel. Oh lo iya sing matai. Iya anom ma hatai tatai mau dung Jepang. Maksud tu nausukon mau batu do lamat tu son di KTP on. Utor ho do man Jepang yang menang daw. Aku jumpain kau. Aku jumpain kau. Aku kalau aku jumpain kau. Asa botoho, bukan dang level huo. Udah ku bilang sama kamu. Si Bebion. Molo udah kok kita 2 juta. Marteju hita molo talu hualang temi.
Ba do molo ya ta dung Jepang menau suku to molo alamat tersinggung tu alamat do molo pa udok kon alamat tu pa Ini takkas. ini Oh do sudah ma Jepang yang ini manang daun ini sudah sudah kuliah sudah banyak yang nanya alamat ini. Ini udah banyak yang nanya alamat itu. Coba baca. Nga udah polo suku ko ngago dang manukul alamat tu molo memang ngakaraso mudar bupit terpatu KTP mi on lalak makatai hon. So Ima, ah, mok, wah, mokol, mokol. Kau ngomong apa? Sanggup robot makatai. Hah? Nggak mulai. Nggak mulai sanggup robot makatai. na udok ko to molo patu do KTP. Nggak mokol be. Nggak mokol be. Ah, do Patu, kirim mo po. patu mak. Udok ko to molo patu do alamat tu ho do ma Jepang yang manang daun. Nga hudokon nga godang na lumajupangi ho ayalan ni artisi ho baem apa tuh mak Ba mau udok biar na udok ko to oh do ma Jepang yang manang daun. kalau ya pokok na molo au majupangi ho Dang boy buat apa ikon bay natam au dang au nimu. Tapo dang boy. loh oh kalau kon godang na manukku nih baem mak Ih, dau patu ih mau lian amat tanah nama lo mate on. patudu mak Udah koto sonari. Ah, udah maju upatu du Jepang ya udah menang daun. Udah maju Jepang ya menang daun. kalau aku jumpain kau bukan levelku tahu Jangan kasih paham persyaratan langsung dangau nih kata bu dope ali adong do adong au do pai BG mata kinai bolot olo nimu on terjelas dang om on majaha bibek foto sonar jagi to om majaha dang pala ijalo alusi ho nau dok kotu oh sebetulmu ayam mak molo saya lalak upatu muda du kuda katam KTP ku tanda do mon kan Omar pangidot tanda alamat do nasa tanda do sitong nau dok hoto kotu tanda hoto molo upatu du KTP ku alamat tu oh udah Jepang yang menang daun anu sih Jo. Kok bego kau? Ini bukan aku aja yang nanya, ini banyak yang nanya. Kok goblok? Ido, intinya sama dia. Loh, oh kalau kau ngamat manukun alamatmu, patudu malah Oh, lo alamatmu. intina ngau bota laki manukku na sude intina lo sukun. Patudu mah. Udah kolak Ba kata. intina sama dia. Doru Intinya, boko intinya ah. tuh disebut dia. Tanda Intina do hona oto. ambil pengertian na nimmu manak kading. Olo, ada mau Jepangi kata bu dobe. Alaki do mau Jepangi. Dang alaki do mau Jepangi, orang barani nimmu. Kata bu dobe terjelas. Molo neng alaki do lo maju pangia so apa buat. Jadi tuamu sudah kapan nonton te kapan nonton nabu zangon. Molo neng iber kamu KTP ku aka member baru rakanan ibai sudah. Iber kamu KTP ku bereng lagi grupon ngau foto be gentleman doa. Jadi molo tu amat ton molo merpangi do amat ton. Ikon idok ko ni mana jo? Ido au maju pangi baru patudu. Utu au patudu ape so adong harorom. Do jangan Benah aku, tekku Pak. di. Benah aku. Menjumpai ngohan aku sih. Sedangkan kok, Bautu aku lau bau utu harus aku pangido mulo mangido KTP ku alamatku. dak kola na mangido. On sudeon. Ba mulo kan udah kan mulo la panoton do mar panuku na nasa dulu ya lagi asa keluar sih non dulu ya lagi di grup on. Foto-foto tuh deh bereng madong KTP ku busang enam dia musaripe. Coba jo keluar jolo ho. Asa woto jolo daerah dia. Keluar hajai bu ho. Aja pi kata yon. Keluar jolo hajai bu ho.
10 40. Dekina tangga dojo mau isebedi. Nih, keluar jolo nih. Nih, Tanda foto tuasian. Jangan itu dikasih makan enak-enak. Dia habis itu dikasih ternak buaya katanya. nih, keluar jolo hajar nih. Kangkung Atau genjer. atau bereng jo. Kangkung genjer. Keluar jolo nih. Nih, Kangkung genjer. nih mana? Keluar jo nih. Nih, nih. Ah, nggak bokol be. Dang namok ko libu sa ram na upasi doa sa iberek ko era namok ko lala neosipkan tumono terus. Sukut jo halaki jo. Bokol menang daung jari ngamu. Sukut jo. Nih, sukut jo. Nih. Nih mana? Ada do. Orang sendiri selalu bisa balanga. Minum no bakmi nih, Pak. Nih. Nih, Pak, nih. Nih, minum no bakmi nih. Nih, Pak, nih. Sapa jo bere. Oke tulang nami Roy tuai regar. Nakaning IP marpece tesian WA teh. Oras mamu tulang. Nih, Pak, nih. Minum no bakmi nih. Ngasa kau juru begonin. Mangasangi. Oh, patu dua lama upe mabir kau dapet tuh si Mamora tulang bujang, si Mamora tulang bujang. Lupa tuh udah lama tuh udah ngatung naon nama Jepangi. Lah jual mape suramu datung naon nama Jepangi. Alana au pesa ada ngau leb BKTP ku di grupon. Lulu hamu mak Roy Pasari juga nemu. Terkalur di gobar-gobar nih molang ibu kamu. Mga lulu bereng titik tolu nadong dipijang di grupon paling gijang di cima dong foto video sudah na kirim share anggota nih member berek kamu madisi. Ayo lawanmu komal bujang enam dang imana lawanmu na tutu ado imanen na. Balef waso palele ho. Sapa jo bere horas tulang nami Roy tua regar. Bokol ho. Dang namo kolago ya mang na pinggul mido na tuki kon. Sukut jo halaki jo. Bokol menang daung. Sukut jo na tuam perawon do pe mana. Sukut jo nih. Sukut do pe wak bo peran do pe mana. Nih, sukut jo nih. Nih, Pak, nih. Sukut jo ma operan do pe mana. Nih, sukut jo nih. Suku ma operan do pe mana. Senak kaning suku-suku ni mudo bujang. Dah, sukut jo. Bokol menang dako. Suku mau mak peran do pe mana. Nih, sukut nih. Bahasa boy bawa tak uli bisa maniati. Mak kiri nih pang. Memikiri obat ado tebui pamalu poko. Oh, dang na po ko mangkocok ko tebak doli ho. Hah? Baca dulu. Atar makol mon. Lo. Dang na po ko na mangkocok ko tebak doli ho. Iya do makocok nian mabayangi omakmu. Kubayak kono omakmu. Pendeta so terduga pareses. Hajar muridku. Siap guru nami. Nih, bereng nih aku non. Aku kodonia. Nalima komentar hajar muridku inna. Isemu do murid huna level yang go tamu dinna. Isemu maksudnya apa? Isemu do murid huna level. Isemu do murid hu nalef yang go tamu deh. Dang anggota kuat. Teroris do. Iben nabo takon. Aduh. Roy is the best. Pareman hamatian terakhir. Bujangnya nama sudah sopek kapan nonton.
si raja tengah si mamora ikon horak rokap puda pasau ma beri asiro ma mereng da tutuain dan sono tulang imana jugul hi nak kaning sen na awal memang kata de gadwa BG dah. awi terkudang BG, statement na BG, era dang terima tur ubereng alus-alusan na BG, ikokona ho. eh udah ikut kolak ko nah tantang ma BG ikokona ho. tantang unang lo jabak kasi kokona mem apa ya mau tatang do Dang nahanau, hakalak ikokona ho. badang mabi ya tatang manangis eh Toho, si toho. ba apa sih to dang marga gay terus si marga gay do bujang enam perando pe makmu Hah? perando pe makmu Omakmu perawat do? Hah? jadi japuruk mu nang malah udah marang tau Ngangai pakai memakai omakmu. bagus semakin keras homak katai semakin tari de pangalon itu tuan bagus tingkatkan asa wajar yo Ah, ya jari ho. Ngau dokoku ho. asa wajar yo Ngau dokoku ho. Molo jumpa hita, marteju hita, molo talu au, walang temi. Roy holal 75 udah menonton tur mahoin na neng naik ko pungas ni asa mau naik Serius nih. Jumpa hita Aduh, dua, Lim. marteju hita dua, molo talu au, walang temi. balangsung jumpa ya sa unang olad diangan ima jolma olad diangan gudang seri tadang ya udang laku anon molo asugay ro laido kan hamu senak kaning olad diangan Anggo ho, dang level ku, sedangkan anakku, dang level ni anakku ho. roha manatang tinggal huli-huli nama sukun jore peraun do pe mak dah memakan narkoba ini pakuda pak udah turun mai pak inna pak masuk sebelum inna 75 penonton turun mau tema pera utantang ba inna babam dope ale patudu de titas tidak jora bibir ini levena lagi mangidu do inna nah lah mau anggiroy sepi di sodba inna Patudu 75 malam nang nih. timba penonton roy turun mau inna podai jo imana ilmu kanuragan nah warison itu ho murid tu oke rekisitoris jadi sangat do tuang dia ho nga matrua nang babalu nang saltu pangalam sude na rosanon do nang japuruton na malawon japuruk mo bota ulum si malolong mo nga si rabitano pinggol mo nga tuki ko na sebotom mo nga trombosi toko isi sebotom mo jadi denggam mabai pangalam asadong anon na mambakaro tepak dung mate ho Bereng dah, alang-alang ku peso ngono do. Ini alang-alang mu jo. Ba ido ala na nga matua so na maripok ko maklum naman jadi ko roti alang-alang ang bubur Bereng dah. maklum ba alang-alang kan naso na maripon ne bereng so ni minum kan air roti nasa maripon do alang-alang ko Tanda do parhuta-huta ho. Masa aik songonon aik susu di oto. ba ido kan aik di bujangena Goblok dipelihara, baby dipelihara bisa dijual. aduh koto ikan aik deh jadi idem ma aik Odo jadi aik. alang-alang roti maklum do aik Odo aik. baru ngingi ngamatol peng sudah ngingi jadi maklum dua wi sonotara lako adong dua peng mula normal kali sotara lako manu pinar sotara lako bi ala nangin tanda doho na oto susu do kokko aik na oto jadi ipatu doho jan alak-alak kunimmu buat waktu sudah lang-lang songoni roti ala sodong ipom songonon ipe naura sa ipom mina magoi ala itu bukti jol wado ahami odo aikon ala sa jugol lo iben na songoni yo nakini susu odo molo may misala na rotu sokko molo marsigar tau kas songonokan iter ulubi do be ukose songonon ne marisa ba mate sigar marisap ne muse kose juli muse jala ipemisa usi ka ano pakai pilaton patu do pilat mejo patu do pilat
Usi ka sonon, ipami. Patu do japila Oma ni. ipami kan, posisi ini ipami sonon makan. Patu Usi do ka jo. sonon ni, baru bilat ton. Bai ma patu do japila mi jo. Hah? Patu do jo. Hah? Patu do jo. Asal Mulai do panas pila si mo man. asaon. Asal do pila mo non. Non asaon. Mak yang penting boy masuk tuh babam. Inangi. Kan songonon nanom molo Jepang kita oposisi babam. Jadi on mak pindah tiga songonon. Oh. Serius nai. Juppa hita dua, molo talu au marteju do hoto, walang teju. Jupangi ma unang olak mangandai-andai holak kata anon asugari molo Jepang. Apa nga tibo ma tidang itabo tu iri pujol mana upama ati apa yang memang pangalak ni tuad do. Unang-unak ko kaluar aja bilang ker motor ho. Nga udah mulu kalur peset jabuku udah kolan na Jepang langsung dalan. Atik ko ija udah pengen masuk angin ko. Aduh, kasihan kali samamu, bah. Serius, kasihan kali. Bapala apa ya sini aku. Nah, kan nga mokkol. matua nga sorma tua nga matua dulu. Ibek ko do pangalom marlek songono nga botak ko nga naloma ibek ko si surang pangalom nga matua. Denggam mabit pangalom bah. Mokkol ho, asiro ka. Network enggak. Tanga dong be pakai mo. Nah orang sendiri lo bisa balanga di. Sini. Nah habis dok aham pakai muroy ate hulian nah. Honor pakai mo. Hah? Habis pakai nak. Gak usah diblok lah. Percuma. Adon. Adon. Au manik tulang. Roy, nah habis lo pakai mu Roy. Nah orang sendiri lo bisa balaga di. Kalau dia pemakai, masukin aja ke polisi. Dari aku ongkosnya, 5 juta dari aku ongkos. Kalau dia ketangkap, karena dia pemakai, kalau dia sudah ketangkap, terbukti dia narkoba, minta sama aku 5 juta ongkosnya.
Serius. Kalau dia kena gara-gara apa? Gara-gara narkoba, ketangkap sama polisi, kalau untuk biaya ongkosnya aku yang kasih, nggak apa-apa. Halo, halo. Itu tatulah. Hah? Bang Wah? Ini tata. Molo huta. Ya, tongging. Tongging. Marga ada tulang. Halo, si Marmata. Hah? Soras. Ini dia posisi Tulang, mana? udah betul. Halo, Oh, halo. halo. Ini dia posisi mana? Ya, di Jon. Di Bogor. Dia Bogor. Non, dia. Dia Bogor leh. Ini udah pun. Dia udah naik. Jawa Barat. Oh, lo maksud tuh Bogor daerah dia. Kan gudang di Bogor. Di udah pun. Iya. Ini. Cilengsi. Cilengsi donimu. Halo. Oh, Jono ni dia Cilengsi. Ilele ngau Cilengsi. Oh iya. Hah? Halo? Halo? Ini marga sinaknya nih. Marga Pasaribun na. Marga Pasaribun na. Odo pe marga Pasaribun na. Tapi dang yakin Pasaribui. Masalah na dakya apa Lasada hubereng marga Pasaribu songoni loak na. Jelmana ratong, jelmana liu tulang. Dang yakin ang marga Pasaribui. Ini nih jelmana liu niku. Nalilu. Dongan sa marga nape ipayaha do. Ipoto kan Pileleni. binatang di. Manikwi kan. Sa iba wata makatay.